Osibire kurungi twakutangirira program Akeehogo aine Nuwamanya Serena aha program kandi erizoba twatayira omuri Nkokonjeru omuri Kamukuzi division Mbarara City North kandi twatayira Twinomujuni Richard aine mboze yarkwija kuba natuganirira erukwata hamagara gomwererewe okuyazirwe no kuyakuzire okusya hati omwana ine emyaka mushanju owari kutugira ngo Tarikugamba Tarikwemerera kushutama nkoko arikwija kuba nabitushoborera yo watwegitaho twaza kwakira Richard aha program kandi tubasegumizamo na program Richard nakwakira aha program yanjurira bari kutureba tugumizemo na program mazina ganje nibanyita Twinomujuni Richard inzarwa rwebishuri kachika muziri wanje nibamwita Estatabu wina abana bandi abo kuzarwa nabo nyina ba brother banje babiri na sister wanje umwe okay aha tugambire Richard ko wakuzire ukafunaho umugisha wo kuzayishomero shomaho senior ya kabiri cyenda ne shatu wagishomera nkahi kagishomera kandi bagita Mbarara secondary school okay kuwa herze akorataho ki na herize nazumva business yo kusharisho cye nagambira mukade wanje namujya ntate mukade numanya nyoni ndeba nkuzire yakuroni ndakurunda sente okay kinkwenda hati cyo inkwenda unkorere nyendo nyigese ibyo kusharisho cye kade yakwate sente yanyigesa yanto mu training school yisho cye wowe natandika kutegisho cye njana afuna ho mukazi wo kubanza amuzara abana babiri kunka we tutaratwire hamwe kandi tushoma hamwe a Pentecost kuwo kubano ijuka umukazi wo kubanza ukamufuno ine emyaka engahi kanye nemyaka 20 namuzara omwana wo kubanza namuzara wo akabiri kunka umukandi kutinayo tenda mushwire kasha mwinchi wabenoti numuka kandi wabiro kuzire ushemereye kuba nogireka icyakutinise yo kikakiri ki kade wanje kamushereka kangumani mugambera nti nyino mwishyukwe nti nyenda kwija gukora ki kumushwera mama ngira nti atitokabire ati banzo yombeke deni mwije tubakorera makamarungi ati nanyi ngira nti mukade ntaza tuzire umwana twamuzara cyenda nena wo kubanza basitubone hatu mukazi ozire umwana atati wa kumushwera ninga nganti hati nkamazire okubankani nchituro muka hatu mukazi yagumuko niza nagikana muzara ho ndijo umwana atawona namugenti numanya kankutasi ngakaine ankoye agumire yankwe yampiganisa bantu muchomi obwe anko yakwiganisiza ki ori akari umwana wishomero akari umwana wishomero bantu muchomi bankoma umwaka bankomira umwaka kazara yakoma umwaka wokuku otyo kade yajya tatu warebe ibintu biwazamo atatu wakubona ati kaza umwana wabandi umutwekere ndati nkagambiro bireke na inagumaho ntyo umanikoro masaruni zana nakora saruni yanjye yo kubanza na gitumu Kiswahili bija bagenda batwara ibintu byona ndana mukade yankora ka sente ya kampa nagakanakore ndijo cyadiyongera hira karyawe ko nakozire ndijo nagumaho ntyo mbera nkejo naguma ntyo hati yo mu mwaka gwa 2008 niho nafunire nyina wogu hati nafunire nyina wogu hati ngambira mama nje hati wafu no mukazi hati kankwe sente ubwaho gende mupangise muture hamwe kazi namutwara umuka twaguma hamwe kare kamushwere emyaka mushanju nyina wo mwana okay twazara first born twamuzire ahurire mwana yakura twabe turi yaho anje mujyanta hati no manya
tinkwenda ntinyine bari ubwo mwazara first born yakura uba yokora mu rumoki omucyara wakana akora ki kanyine saruni omucyara ari omuka nyonkanyije umutawuni nkora then intahumuka mujyanta hati no mayishi turakore tukwenda tugake tuzarondije umwana tukatubanze tufune sente tukoreshe tubanze twetereze tubone kuzarondije mujyanta hati ki turakore tuza family indikere mu izana mu sente yazari faro bamutire kikato atwawe turyaho hawo nko kwezi anja twonka kundinka inenda hati nayinyikanga mununga njanta ntuninka inenda kunkumanke bya family njanta oyinenda kandi watize kikato tuno gumwana akuba umwana tutegereza hati mubuza mugiranti doctor yakutire kikato no mumanya anja ni mumanya tkunka ati nkimwijuka nte baroheri nkayiba kwandikire kitabaka yakinagire giranti tugo mwana wanje kwe nakuba umuntu hati tuguzamu endekura azara hati kuyazire akaine ekinachi omwana yaheza kuzarwa akaine ekinachi hati tubuza ba doctor mbabuza nti iki kina umwana wanje ari yatugo doctor angira ata hati mugene ni muzagaruka hati nyina guma namutwarayo bakumuzanza ye ubwo akagabirwa muzarire mu irwara ruki rifaro hati kina cyaguma ni kibura hati umwana tugiye guma nahinduka nk'ikinyuguri takwihindura takushika tagamba konke kine cyamutukirgaho kina kikarugaho hati kucyarugireho ngambira mama mujyandi mama twuno ko mwana wanje naza kuruga muko mama wakana abana amureba umwana kandi n'umutu w'umuhango ajya hati iki turakore ati tumutware tugende bamushandaga umutu gukendere bagenda bamusharashara mutwara nkahe akari umukikura cyaro nibiwe kinyankore bamusharashara umutu gukendere gwanga ubu mwaka umwana siyo mwaka nyantukonka shi umwana wanje kwatari nkabandi kwatakwemerera kwatakora ki akana asitama shi ubwiro akatakusitama yashize umwaka ngira nti tkonka mama umwana wanje ogukweri nakuba umuntu mama ajata katugire mpora tubundi akimuka tumutekateka kugira ngo umugaruka hirwaruro mworeka abasha wirobo tukatumutwarayo hataho yija yarwara mu mwaka gumogwe yarwara yawe akamara ahakitanda emyezena ari ahakitanda kwirukana kubi muno mwirwaro ndiyo rumwe hati ngumaho ngira ububanja ntumwana wanje yaza kufa hati tukora ki umwana tuguma nawe hati ba doctor bakora ki bija bamusharaha bamwiyahamiza hati ngambira umukazi umwana agamiza gubamwiyaho nakuterera turinda umwana yemerere ayanga turinda umwana agambe arimo umwana atakushika takwehindura akani nkekinyogori ngira nti umwana wanje tarabe mu mawe b'emyaka 2 imana imbuza mama ntikunka mama ubwo mwana wanje ntinaza kutambura ninga mama ajya tukamanye bya ruhanga hataho ntandika amacyaki mutwara wa pasitato mutundwe mutwarayo bamushabira mutwaro wa kayanja bamushabira mutwaro wa gundogu kakandi bamushabira umwana arema ariyo myaka 3 ngante tugo mwana wanje yarema amagezi ganye siba je tumugarura mu irwaro tubuza ba doctor bagira umwana inamizo mu mutwe ubwo akayine myaka enga hiba kusa kubagambara imyaka 2 n'icweka mwana arema inamizo mu mutwe
bangira hati Nuwamanya iki turakore bampe baro mutwara hawazi mu myaka 3 kurugobwe turaguruza omwana arimo hati nyina wo mukubanza mu myaka 3 aho aija munagaho abasigankahi atusigaho tukantuturaho ahabama aho atusigaho agenda akusigira umwana ubuna no mukuru hati ntirisi mujyana twonka shiwe ndabona amazimano wajyaninza kumara wagumana nagira ubwo mwana hati nyowe hati umwana atakutambara sima ibiki mwe kakariya kazike mu biha hagaruka tuguma aho ayija ati nanga umwana umureberire ubwo katakuriya ndi kumurisa atakutambara atakushutama hagaruka tuzaho tutoba tingaye n'ubusente bwanje bunabirindundana ndikwenda kumutwara nkahi bakangambira mbare nabwebwe kugakuriya mu ruharo kandi ndane sente zanye nkoresha ikonkayo umuruharo kuwashikireyo bakugera ngo ayinamizo mu mutwe hino bujanja bo bamuhira ninga bakagumana bamuho bujanja bakumuha bujanja biki kumwegesa nko kutambura bamuho bujuma okutambura bakaba mwegesa bati akaruho ubwoma bwo kwemerera nko abakimwemereza agwa hansi bakikora ki hati ndundano busende kana ise mitwaro 50 hati kandi yasaruni twantutura yina na hife nkaho hata ntererisi mu mazi ataza Sheldon umuretera amate atokubaki ataine cyo kunywa atwaraze kwinuka njante hati ngura amate mu mazi kutaha umuntu utaba mu muntu hachi amutuma ntugumukazi yaba kuza kukebere se zanjye zabere ziri mitwaro 50 tinzireba yazitwara ati ntandika kururanya ati ntike niki nanye cyawa ntantakirwa ngo kampa kifubiro cyeki webare okirunitwa program Akeehogo kuba watandikanitwe kandi twatayisa Twinomujuni Richard bitu twaza kuzaho omukahumuro ntuzagaruka na Richard arukongera kututebeza emboze rukwata amagara go mwererewe Sheldon nko kwariyo nabitugambira katumureho nitugaruka. Mukuricheyo omukahumuro program Akeehogo kandi Serena Nuwamanya Serena omutebekanisa turiyo ntugumiza munembozi ya Richard ariyo natutebeza ahamagara go mwererewe Sheldon nko kwari kutugambira kuyazirwe na shasha yahise emyaka 7 Tarikubaasa kutambura tarikugamba kandi tarikwemerera iwe cyora akore gumani twa program tugumize mu nembozi ya Richard hatukuna bendia wasaruni musigazayi bishobwa kitoroka agendana no mwana uriyo mukuru rukutambura ninga bona akagenda wenka bona kabasiga hati musigazanje ati Nuwamanya ati mama Sharom namureba umukirehe ntunubi ubakawire myezi nkesha yamureba nkahe umukirehe kuriya iba kubagira rufura ntunubi ati we stamapiki tumushango muduka n'ibintu byanjye biri yaho imeze biki mbuza ntashinya baha ati kandi ubwo no yakuragira tsumanye bicyaye cyanga tabuka njye ntatobuna manyohori ntikubije usanga umwana tukuri iki muri nkarajyana munonga kujya ubwo umwana nyugo mukazi kanza kugabo muri kirekari kunko umwana mugarura tuzaho tustama hataho hakuza kugenda ijo tumuroko dawune yabandize Takagambire abanywani be Nuwamanya atege mbera nyuti ndagikirize ati nimpure mbere nyigiri banywani be bangambira ambagira ntantogwe nikwatura ntware yamare myezi na 3 naza kuba naza kugenda kwawire week agenda bakatuto mu lockdown atwatira mu lockdown saruni bazikinga ngira ati nkani ndabomba abantu banterera amasimu mbashangomuka bangira tukonkashi ati
mbanze nyozye ninga mbanze nteke tinywe tinkumanye nkuza kupakinga tiwe chora akora ukore ki gerande chora akore tiwe teka tishayizirande tenizezo nangwaza nkakora runakoro kuba kunabe mara kutego ugundi jantera mara kutego ugundi jantera shanka mwenda nguremere ngure imboga nta kwikomuka sangezo kingire mbuza nsharomushi ntinjwe kingire ati mama yagenda atireba yakwata kesi yawe ya ready batire yatoraha ntatsiyabaki kuriza kusanga munzu ubwo Sharomu wayingana cyane emyaka Sharomu ine emyaka mwenda ntati yawe yakorata timanyi cyamutwara tinkora ki konka munywana wangira atabire nangira ngo abacyagaranye bizire mwenda mutwara ishaka abacyagaranye bono ko limited baguze mwani inyuma wakana abakorera bari bakuturaho mu kashanyarazi ngira ntogo yagenda simurugaho kinakozire tekaye bintu tekera abana kushesha ngmani trying asimuze tuziruho karoni bawitagira tumukazi yagenda atoye no kutoba hati ngumani ncera nitekera abana mara kutekera abana mpeka baga yanje ndabo kutega mara banyi no kugenda ngaruke shaha mushanju ntekera abana bihuriro mwazo ndinde ngwente hisimu yanje ndinde arantere tutoba tawe turi yaho konko bochiba umwirwariro umwana umugarizayo yo mundu yanka nkanzayo kuri ya hawazi nzayo bamwimbazi ngaruka mweka mununga kubankanyi no kutwara umwana umwirwariro kanyi no kubarondera cyo kurya wenzaho mbonabonanye cyawa njya ntumukama nkuri kiki cyanta abana banje toba hati cyabire wo umwana kankire kora ije yapama umpamba yagira ati yagicu yagiriye ubwagera mukuru buriya Sharomu akagira ati ubunda munabisa tito turakaro mushija tungire imbwa nto za kuzina kironti akaro mu South Africa turanka ati Sheldon yashora yari amazigemo tikiniki mukama umwana ari yapamba hatkuyagirire nyonyiza cyangwa umwana hagire ngantati Sheldon yafu akaro mukikuru kari yarubazu nyuka mugambira ntumwana wanje yari yapamba kari yaburi ubuntu nkasukari wena hagire tumwana wanje yaza kufa mukikora rya tunumanya genda ronde bihimba tubishekuri twabishikura kutwabishekwire kikura mukwatamanya mukwateki amuhereza kuyamuherize ibihimba umwana yatanaka buri ubuntu ubu yabire yamara yabutanaka namwe no mukikuru mukama kumuhumugisha amazina umwana wanje kayafu maoni nto bani barateka tekere kugira ngo umutware umwirwarire manka nyenda kubura sheshe mutware wishaheje ndi kuteka tembe pichi mutware umwirwariro mukikuru no yagiza hatebi na kubitanaka yabitanaka Sheldon yabaje ngamusugumuka tawe turi yaho saroni bazigura bazigwire tanka kumusibira no munzu umanosiga Sharomu ubwo mutankahi Sharomu ine nayo musigiraho wakaija nija nawe ogu ngubani musibira no munzu nkero mukasheshe mutekere cyo kunywa shaha mushanju nguremere mbwe ndi kugemurira nko musibira kuna byamira umutima gonjana umanya umwana yagwo munju tubango njya hati wagumanungura pampa ukajwe ko mwana wawe
ukaguma nogenda na wa murumo kuba murumo kandi mutinisa aho kupama na no kushesha kugira ngo sarune nenunka kana ka business kanje ko ni kake kakwemerera koraki kuna kiteka tecyumka shinki tandikiraho nde cyakuranye hataho ngiro businge kuba nkantakora mutima kagusigara umuka mayanto mwana wanje siga namukingirana mutima kujya muhatinka hija nkempazi takufera umunda kantasitama ubwo twansituramu kaburu bumunonganya tatinke njura yagwa mwana wanje takuferamu kuna kikozire cyakora hati natanka kwese bo mwana wanje amugongo rero mukasheshemu munabisa mutamugongo tuzo musarun tukuru mwazi ndeba cyakora hati cyamara emyaka ebiri ndeni kinkorera umwana wanje kayafu hatarwaye umusigazi umwe ko umusigazi akankora kuri muno akankora kubi angira tukashi tugumwana abuntu takutwara hariya akwafaza basoboroka munaga muryango karugo umwana umusigazi nkamwanga njya tinkubasa kunaga mwana wanje nyina munage nanye munage nyanti kubasa kunaga mwana wanje nyantinza kuba aharande meri nanyinza kuba nimfa yafa nanyinza Richard Takagambire Sheldon aine buzuki ubuzobwa aine hati ukurebera hati ari nkandemire kuba naremera tinkutemba piki okumuheka wena hati nore neri gufari cyamire kuba ni mukwatira aha ankiriza amani inyenda kare nafuna nkakagari ko kumusindikamo omuri baroherera ryari kumutwarayo ebiro mukaga batwara ifaru leta ebiro mukaga byari byo kwa mwe kwikumi batwara ifaru leta yo kumutwara mbare ubwo ko mutwire nkahe umuruharo aha babahereza rifaro yo kuzambare muze gukora yo kumuyamamizo mu mutwe ni yarakirire Dr. Kanya system zona ziri ya mutwe baga mwiyamu natereye aha ruharo tubara kugambira bano yetage sente zwingana ki ninga bakankambira mbwene nyino kuteka millions 8 anshaho yondeba nk'nikiroto ntoba bano bakajimpe biro mukaga nishaha ya hati tinkarebere wandi na mitwareki ebiri kana umwana wanje nanshasha ngwino gwe ninza kufana konka bo bakakugira ngo wamutwara mbare bakamuyihamwa mizo mu mutwe nikija kumuyamba nagamba nakuterera unavazi zona zirinkahe umbungu Dr. Kanya ngamizi galiya kariya mwati na nshaba abantu abazira kisaba rugiyo tutakashira kushaba abantu nyina wa Sheldon waragarukire kugamba nawe nomanya hari kwihabasigaho ari ishaka no gamba nawe akariya sente akigira ati sindikira transport nije nzisindika azirya esimagiyaho ukumara nka wiki agaruka gitaho mutera ati nangwa hine bimbire ninkora ati ndi serious ninyije ngaruka nsindika transport azirya akaisya emitwaro nka 30 ndi kumusindike emitwaro ebiri narugero ngira ati kamwe sasire ntugu yabo mushuba mwese hati Richard nyina wa Sheldon ko arabe yabiro kuzabuza iwe nkushija to ina steka teko cyo kugira ngo rondo mukazo ndijo nashwero ndijo mukazi umwana wanje nimba namuriya morukwe morukwe nabasobutakura nkikashiteka tekagaho kubo mukazi no wasa mushwera aho mukubanza kare davune kura ke kure sange yatanka kutugunya umwana wanje ubwo mwana no murebo naye ndo muzirewe wa mwezarire wanganiza no mutwaro ankahi omuka kanza mutwara mukade wanje onkamukade kare ubwo mwana naye ndo muziriwe akumuzara akumanye ibintu bye wanjara ngo Shalom woka mutankaye Shalom ariyo ku kakoba
aine ogwo muhara wanje ogwo first born no nabandize kuzara we nainga naki Roma ino muhara wo wabandize kuzara we nainga nina ashwirwe so hati no wari kutura na Sharon no kutura na Sharon okay akaja tanku yambe akati yoshobora tubana Sheldon ati Sharon mukambe mwini so hati no abantu bari kutureba TV West no baterera maranga chini muhwezi cyo bworo kwetaga nyungwe no buhozo bunkwenda ngamba munonga obwezo bunkwenda nyinda kare abazira kisa baruge yubanyambi kubogo mwana no wihanga tukamanya ncyakare mwana asakurugama ikintu cyo mugasho kuba hati pinara munagiri kunkanyonka sibo mutima kuba ubwo mwana azwara pampezi ishatoro nako nariya singi kashange nishaye gitinka mufunire cyo kurya nyuna ni sababazira kisaba giga barugeyo mama fina ni kuraba baramu president barugeyo banyambe bampobiyambi umwana wanje bamufunira akagari bamutware mujanjabe ari nyumwana wanje kuri yatambuye kunko bworo kuba nibandagira bajya koreki ndeba ati nyine ki kandi iwe nko muntu oyireho Sheldon iwe nko muntu oyine obuyambo bwo rukwetaga nkanye kare no kukongera mu ka business kanje bani kake nge Sheldon ndeba natero mu ngaro tugire ngo nasiba nazitera ko kundi tinkumanyo bana ashaba tinkumanye bye kuba tinkareba gakintu cy'kumurwa mu kanwa yona nishaba uyana ndeba agaruke torura umwana wita kuri kuba nyoni ndeba ati ndamare wonyenka kuba nimanya ibintu bikuzomisho tinkubimanya kubanka hati mbasa kutwarwa shanga umwana wanje namusiga wembe nyansha abampo buyambi umwana wanje atamburi wanje nyinda tambure kari no buyago batagambire konka katambura nkamujweka kamukwata umukono tukazamura nyuni cyo kizibe kinyine cyunga taro ikindi nishaye gitinka mufunire cyo kurya kwa nanyine mu rukumi narutemba piki atugarukayo ntuza kumukiriza tugarukeyo kindi nkore kamenye mbino so Richard twashemererwa we bari kwikiriza ukabasa kuganira nitwe abikwatirine n'amagara g'umwana wawe Sheldon we bare mnonga ogumire nitwe aha program Akeehogo wabaine Nuwamanya Serena omutebe kansa kandi kuko kuba watandika nitwe erizo batwatayire omuri Nkokonjeru division ya Kamukuzi omuri Mbarara City North kandi twatayire Twinomujuni Richard kuko kuba wabugumira program wareba Twinomujuni no kuyaba natugambira emboze rukwata amagara go mwererewe omwana wari kugira ngo aine emyaka mushanjo bwa hati konka Tarikubaasa gamba Tarikubaasa kutambura Tarikubaasa kugira ekiyaye korra nko kwerisa hamwe nebindi nko ku Richard yaba nabitugambira kandi yaba naterera abanyamba bazumuranga kuko kuboryokwe oyina kantu kona koyine okubasa kwirukanjira Richard kandi akabasa kongera kutwara omwererewe omwirwariro okubasa kutungo bujanjabi nebindi nko kuyaba nabitugambira enamba yesimu ya Richard nerabaha screen yawe ahansaho no basa kujihaho obase kumutereraho ugambe nawe nobwo kubotine cyo kumuhereza konka no basa kumuhumuriza nko muzire mutahiwe kandi niwe kuwo kuboyina kantu kaca ko kubasa kuhereza Richard no basa kamutera hasimuye kandi tubase kucungura amagaraga Sheldon nko ku ishe yaba natugambira twashemerwa okugumani twa program Akeehogo Nuwamanya Serena ninye nabankwine kandi program Akeehogo neba neza TV West buri Sunday okurigasha 11 okuza 11 neceka zo mwebazyo murare kurunje